tunjuma chuan patch note 1.4.86 kha ai fia zokin he non release ta boka han soi thok thokila thawme hero thar yu jong hi kan shedangin ni som pakwa juni som pakwa ran lang dona heng hi skill soi fia na verania heng chu sai ngai lo tura da ri phot tai la tuna tan zono engtiang e meta hi non update ti lai hi tunjuma karon soi tur ber zo ka chunia chuan free hero ho kan kana hero adjustment ha tangin han lut taila gato kacha hi ama tank ni thing kha tank fighter ani to a tuna chuan ama hi anon buff a first skill te po alanda na non tidang lam vek to a hei buff hero ni gato kacha buff kan ti chuan ama a in anon ti chak anon adjust a chak a thazo in anon adjust in ani chu buff ti chu nerf ani chuan ama a ya chezong in anon adjust in ani thungta Belmont hi anon buff boka based HP mo anun na hi tihniam deu ma sela a damage ron sang to em Hilda hi anon buff boka Johnson an buff boka Ruby hi ama a tank fighter ni thin kha tuna chuan fighter tank ani to ni tank anei tel to ni Masha hi anon buff boka ti chuanin Thamus hi tlemin anon nerf lekani anon nerf ti chon a chher zong in anon adjust lekani chumi omje chu ama a defense thin kha 22 defense kha 17 a thla a ultimate ulti man laya anun na punga kha 3% ni to lovin 2 atanga 3% a level 0 ni to thungani ling hi anon buff leka a damage a second skills damage hi 165 atanga 265 3 kha 190 level tirlam akhana na anati na ni azu ti chuanin a cooldown a ultimate cooldown hi second som nga tanga second som li thinka second som li pani atanga second som thum pan ruk anon reduce niama omje chu anon buff ani chu aman non ama ai na man non thei ngun jok don tinani berang chu luo hi anon buff boka a damage hi 420 chu atang khan 450 anon ti sanga ti chuanin a damage growth mo a damage sanzong hi 14 atanga in 15 anon buff boka a magic bonus hi 140% thin kha 150 anon buff dei bokani ti chuanin a base damage shimshima hi 20 in anon san veka level zongzong a level 1 atanga level 15 amo chuan grok hi a base damage an reduce a first skill a hian a first skill hi a khoina zong kha an ti hniam theta amai ro chu amana a man na sat zong kha a mang claim thung do ni ma in bagzia hi engeni shield unity base damage increase from bagzia pahinon buff ani hi a damage a khoina zong hi ma aina na zok don ani ti chuanin while leaping up increased by 1.25 times atia astan reizong hi zuang chunga khami avir laya mi avastan khanin zuang chunga astan ava fu kha astan reide ubik don tinani chu ti chuan a cooldown hi 1.5 second and just boka popul an kupa ti hi thar khanita chu anon buff boka anun na hin ron ti punga 100 in chuan a growth a level san zong hi 10 in anon increase bokani ti chuanin optimize ti chuan first hi a second skills anon buff boka a ka pheina te kha non buffa ti chuanin xbox ki an nerf thunga ama a cooldown thina 11 atanga 7.53 na kha 12 to 9 seconds anon ti sangani fire stake na first skill khaning ka sia an skill si ming ka lo sin sia level of hanzo hin on nerve boka a physical attack bonus hi 100% thin kha 60% chau ni to ti chuan ultimate upon laya a movement speed 50% an thina kha 35% anon ti hniam bokani kimi hi aka hlat zong aka thui zong hi anon ti hniam 10% lai main ma aina kap toy to zok don ni kibi hi a first skill a hianin le a pangai a skill pangai upon se ti chuan cloth hi side by side anon nerve dana chuan demon hunter sword item kan lak hian cloth big a hian
a partner zong te kha kha ada tel khanin 35% ada tel lopon 35% sorry 50% kha damage nei ve thina ni cloth in voi khata ka a dota lo ka ve ze ang khan alo ka ve ze khan I khata lo ka ve ze na khan 50% an nei thina kha 35 anon down do ani chu Granger hi ultimate la ya mi slow down thina kha mi slow down kan jon an che trom hei an kal tura ati mon thina kha 0.5 second atagin 0.2 anon ti cheboka anon ti niam boka ni chu carry hi attack growth hi 14 ni thinka 12.5 anon down boka hepo hi nerf hero Bruno hi mecha extra attack speed ratio reduced from 80% to 50% Bruno pon nerf ani hi attack speed Tizon Faramis si anon adjust thunga anon fix issue kati meng chu engemo boina thina kha ultimate man laya engemo souls bode thina kha nibering ka fix an issue where soul state of some heroes will disappear when they are using transforming skills after resurrected by Faramis dikcha hi Faramis in ultimate line lothi taila ulti bial chunga khan kan langta chumi chon skills engemo kan man khan kan bode ve theini kha anon fix anon siam thato ani chu hi poi mo ber tun tuma kan video chuan battlefield adjustment hi pakhatna chuan team tena creeps kan tha atanga team teina abul hnai om tena kan introm thin gold le xp kan introm thina kan na satakin anon ti niam ani chumi om je chu gold thi kan nei kan dong claim big to don tinani chu ma ain le zolina creeps kan tha khan mo ti chuan respawn time kan lo dam le chunga hi 6.5 plus 1.8 hero level plus match time to 3.2 plus 2.1 hero level plus match time atia hi kan dam kan respond deu zung to don tinange niang kati gold gain from the melee minions increased by 30% melee kan ti chuanin akap lo chi ho kha minions pat chi thum an lo kala akap chi te a khoina chi te amma sabera ron kal kha minions pathum jing amma saberon kal asat chi ho kha khami gan tha khan in 30% in gold kan nei ta siege minion basic gold reward of the first 2 waves increased by 20% ani chuan game kan han tran chi a wave voi ni local hi minions local hi kan tha hian extra gold kan nei 20% in extra gold ata big tinani chu animation when energy and rage change cheng his on cm thathloma ne logic skills step on cm thathloma ne la poimo le de gold buff hi poimo crap kan la ka gold buff kan ti mai hi kan la khian ama chon second som tu mani thina tu na chon second som pare chawani to an ron nerf le ani hi little wonder hian in gold min pack thin little wonder chu kan nu na tipung la thei tero te vak ze te kha tar ta len vela mo khami te khan in gold min pack kha 20% line anon ti niam boka core guard basic gold reward reduced by 20% chase distance shorten ati thunga core guard chu kan thawa creeps jungle creeps khania khang jungle kan la khanin min china kha atoi shet to ma ain tin a gold min pack kha 20% in atlaniam bokani chu this one statue chaser basic gold reward reduced by 20% hende po 20% in anon down pupani heng ho hi gargoyle crammer te po crammer big 10% in anon reduce gargoyle hi 20% anon reduce boka little crammer 10% lizard man 10% jungle in a gold min pack shim hi 10% le 20% in anti niamani this one basic gold reward increased by 100% basic hp increased by 20% little crap atita crap kha basic gold reward na kan tha gold min pack kha 100% in anon ti tam ma le thok ni nai meng chu a basic hp kha anon ti sang thunga kan ama aya thi hardon ni chu crafting price reduced from matia heng how hi oracle brute force bracelet molten essence twilight armor guardian helmet athena's shield fury hammer kan ti how zong hi tank item hi aman hi anon ti tlom vek thungani omje chu tun meta hi ni bera langta chu gold thi kan nei phuk don lawa chan chu tankin gold an nei mo na wangin chung ang adjust tur zon tank meta ni si wangin tank khawin an lo in farm chak ve thei nan ti in gold kan don hi atlem ta ni amaro chu ti rual chuan
teng khawan in farm chaknan an item man hi anon titlom phuk thung ani chu chuanin roaming item chungchang the duration of not sharing gold or XP with teammates adjusts from first 12 minutes to 9 kha poimo I roaming item kan lak hianin I len kan clear puite pon gold hi le XP kan nei ve lo shim tani roaming item la ho chuan chu minute som pani chung ani thina ma khan atir bra kha minute ruk chung ani aron chu alim kha chuan minute som pani a anron ti doya tuna hian minute kwa anon ti down le tawni anon buff ani berang chu thriving when your gold ranks lowest in your team your gold gains every 4 seconds is reduced to 12 when your gold ranks lowest in your team your gold gains every 4 seconds is reduced to 2 ole ka thiam che hi I anon nerf ani hi roaming hi thriving I secondly dana amazon gold som ni zel kan dong thina tima roaming nei chuan tima an gold atlem ber chuan mase tuna chuan som ni to lovin som pan ni an dong to don ani tlem ta khop mai when your XP ranks lowest in your team gains is reduced to 25 25 in hepon reduce wooden mask hi kan ria anga roaming item masaber khani a movement speed bonus kha I 15 atangin 10 anon down boka this one courage mask le shadow mask khanin I me ma in I ti me don khanin I azaw zong ava huam chin kha alang to don ani bokina this one custom tank emblem kha kan trevek thonga tharon oma custom assassin emblem bounty hunter kan ti kha kan lak war kha mi kan tha khan extra gold hi 30% sorry 40% tree na kha 30% ani to ani tuna hian chuan spells chungchang vengeance teng khau man tur ang hisab dewin anon ti to I an vengeance second thum chunga thoka ti chuan an damage an dona hi 35% chau damage an dong don ani ang damage pon se magic damage ani emo ang pon se tin I khami an dona kha magic damage back to the attacker ti cooldown increase from 70 to 75 second cooldown hi second sorry pangani thunga tin vengeance in man khan 35% in damage mo min an lo attack chau khan 35% kha chu uplock don ani ti chuan deals magic damage back atia hi chu anang mani beitu ten hena khan magic damage kha adil ve don ani magic damage in ava khoilet ve don ani chu petrify hi a duration hi 0.7 to 0.8 second anon buffer stun rate of the zog don ani chu ma ain flame shot hi mi kan ka fu an mani an ti chemuang tu hi 60% atangin 40% anon down na amara chu total magic power bonus increase hi 40% to 160% kha 45 atangin 180 anon san thungani a khoina zonga khamo flame shot kha ti chuanin purify hi cooldown kha kan thria dangin 75 atangin 90 second anon down na anon nerf checkup mai hi ti chuan bak hi chu screen optimize le ti vel khani ta ni ti chuanin rank mode hi ni som pakwa official server hianin atop don ani mel ni hi London hen mo nga pon ni se kha adjust zol puine tun meta chu kan thria dangin tank meta te ni khami wang khanin enge ni gold kan nei dana kha kan shet fi apoimo ko my first two wave kha van anatin mili big minong khoi tu big kha wave pathum zinga khan anung berami na ka pa dotami che in ka puk ang te khana ron phua pakhat na mi khan chemin ron sat thunga pakhat na mi kan tha khan gold tambi kani khalai se te kha kan shet fi tha khop mai crab khan ron nerf view bokani khate kha tun tuma kan video choni se fi lawa om ma zona om zonin comment section khan kan soidon ya